kadusoma ijambo ry'Imana revera atufashe gusoma Imigani bice 28 no ku murongo wa 13. Murongo 28 bice 13. Hanyuma turongera dusome muri Luka ibice 6 no ku murongo wa 41. Dufashe gusoma Imigani sura 28 no ku 13. Uhisha ibicumuro bye azagubwa neza, ariko ujatura akabireka azababarirwa. Amen. Someruka ibice 6 ku murongo wa 43. Rabango kuko ari nta giti cyiza cyera imbuto mbi cyangwa igiti kibi cyera imbuto nziza. Igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacu. Ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge cyangwa imizabibu ku mufatangwe. Amen. Urakoze Imana Yesu. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana umwanya muto, hanyuma twicare. Sema amen. Amen. Ariko ikipesha kugira ngo tuganire neza ijambo ry'Imana nuko munyikiriza. Yego. Kandi kitwira kiba kibi kuri uyu muntu wicaye imbere, wowe ugomba kwikiriza cyane kuruta umuntu uri inyuma. Kuko umuntu uri inyuma yo kwikiriza to kwikiriza tumenya ko ikirije. Ariko abantu bari imbere muzamugerageza mwikiriza. Sema amen. Amen. Tuzamura icyubahiro cy'Imana tube tubatuka. Twongere tuzamura icyubahiro cy'Imana. Twongere tuzamura amaboko. Muzamura amaboko maze mureke gusoma. Muzamura amaboko. Umuntu wese wazaye amaboko abiri yazamura. Twongere kandi. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mwumvishije ijambo ry'Imana aho basomye. Ariko abantu bagira amakritike menshi bakavuga ngo bakagenda bitwaza ngo ese kuriya urangwa azokora byose. Navukiye mu ikanisa sifite imyaka myinshi kandi ndakijijwe kandi nzasoma Bibiliya. Kandi usoma Bibiliya ntabwo bizoca muri senti ngo bivuge. Ariko Imana ya Israheli nuko nyine narakijijwe ngomba gusoma ijambo ry'Imana na manka ribabwira. Haleluya. None ikindi nshaka kukuramo abantu batumenyereye guhagarara hano ku gatuti tukavuga nyine tukatera nk'ikintu nyine kitagize abantu bagaseka, ariko ingoma zarahindutse. Ubu uzongera kumbona nkamvuga ntabwishe. Ni ukuvuga ngo
habe nubwo uzumva ngiye ko guhwe nifate tegereza igihe ukwezi kwanje kuzoza nabo zabindi zo kuza ngo uratera komanteri aya Perezida Semahoro ni wishoboye n'abandi ariko jewe zombwiriza ijambo ry'Imana. Haleluya. Uko se hariho nyine bikwaza ariko nyine bikomeye bafashe. Ndababwira utuntu dutatu. Inkingi zitatu zigize umukristo. Iyo umukristo atazifite nta mukristo wabaye. Bwana sifiwe sana. Ndababwira ibintu bitatu nusanga muri ibyo bintu bitatu nta kimwe wujuje uzomenya ko umukristo bwawe budahari. Haleluya. Kwa mutamwikiriza. Haleluya. Ibyo byiza kandi tuzadushigikirana cyane. Icyambere kizokwereka umukristo inkingi ya mbere izokwereka umukristo nyawe abantu umukristo uzatuye inkingi ya mbere uzomumenyeraho ni imbabazi. Sema haleluya. Umukristo uzobaho adatanga imbabazi ubukristo bwe burasenga buraje nta bukristo bwawe. Haleluya. No abantu ntiyagira umuntu usoma Bibiliya mpambiriza kuko nijo wabwiriza urasoma ikindi cy'impambiriza. Tiyagira umuntu ukora hari umuntu Perezida Semahoro hari abantu bazabadistabudi amaterano ko barabwiriza akamareba ntatumenye bitari ariko mube tumva ijambo ry'Imana mwanya muto. Sema amen. Imbabazi umutima w'imbabazi. Hari abantu batwaye mu mitima, hari abantu wimise mu mitima, warabaremereje mu mitima, ariko kugira ngo ubukristo bwawe tuzobumenye neza tanga imbabazi. Sema amen. Sema amen. Icyaka n'urukundo. Umukristo ubayeho mu buzima atagira urukundo ubukristo bwe burasa ntabwo barasenze. Bibiliya ivuga ngo nubwo nogira urukundo nubwo novuga indimi z'abantu bati musigira urukundo ngo mbameze kakugicuma kijya cuma bazakubita cyakade ku ishuri twe twize kiranguye ni kurukundo rwawe ruba rumeze. Sema amen. Muzamura amaboko. Icya gatatu azarangwa n'amahoro. Bibiliya ivuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Umuntu wo kwezi uko guteje atazabona. Wabona Imana utagira amahoro, wabona Imana utazitanga amahoro. Kera twara muri Kongo tuvuga muri Kongo warasaba imboga mu nzu y'undi muntu ntamukurikiza amagambo, ariko kubera ubukristo bwasengutse muri iki gihe ntawe ugisaba imboga uri mu kuja gusaba akamabwira umwana wose. Ubwo bukristo bwawe burasengutse nta bukristo bwawe. Inzo bintu bitatu
ngiye kwijambo ijambo nasoma twasomye mu migani Bibiliya yavuze muvuyeho gwisi bisumurovu iri jambo impamvu iri jambo preve iri jambo nari ndi kuri moto abantu bazi mu Rwanda kuva Rusororo kuva Nyabugogo ukagera Rusororo uza wicara kuri moto ukaza wumvugiye ko guhanuka izitinda ko gushika muri kwa gutinda gushika Rusororo ukoganira kangahe narayishwe n'ibombe mu Rwanda no ukoga jewe ndi kuri moto mu Rwanda bagira za casque bazamakutantu ni casque no ya casque inyishiremo ijambo naryo ryamarisa sema amen iri jambo ryamarisa iri twasomye rivuga ngo isumuroza bazaba ari wemera akabzira akamika azamuka uisi ibisumuroza komera ngo hano muri abantu mwese bakuze nta muntu n'umwe ukukera ku mutwe amadangira kuvuga ngo ibintu bingahe ngo byanga ngo ibindi bingahe kera bamwe batangiye guhishurwa kera ukumpamvu muvuyo jewe sibabwira ngo ibintu bitanu ngo 10 ngiye kubabwira gusa ngo ishuri tazama ai weme akabzira azurishwe bana sasa barara mu kabiri nabwirije ijambo rivuga ngo ndore ndaza vuba nguzanye ngurura nje kugororera ibikuriye n'ivyo umuntu yagerewe yakoze nababwira ngo cyane bana uri mu gukora iki uzotuma Imana yo kugororera uri mu gukora iki uzotuma Imana kugororera unyine Imana yose unyine yose Imana ikavuga ngo ndumurire uzikora neza uko burinzi kugira ngo Imana kugororere uzikora uyumbe neza kugira ngo Imana kugororere umunsi Imana izo urabona ko kuri mu bantu bazoheba haleluya umurinzi yavuze ngo tuzambikwa amakamba abo bantu bazambikwa amakamba nimuzi ko kutazikorera Imana kuri no mwuka turi mu bantu bazambikwa amakamba bazoba batazwe w'inyenyeri ariko nimbura umukristo yanyu ndagukomeje ndakubwiye ngo wera no uzomenye kuko abakristo hari amakamba bazambikwa tugeze ngo tuzoshika imbere y'Imana ifobi yayo gukima indime narabasikere bavuga ngo muzi kajya kantu kaza gapima umuriro timuzi ko tuza tugenda ku bitaro bakamaka ku bitaro baka promenike bari ngo tuzoshika imbere y'Imana idupima isange ibyo wakora utakazurira Imana ikubwire ngo imbere wake wakoze sinigeze kukumenya Bwana sifesa uyu mugoroba uyu munsi wa none nje kugutangariza ndakubwiye ngo uwene uyu munsi wa none akaturiza haza akabireka arababara uwene akaturiza haza kandi kuri abantu bazagira ngo icyaha mutakoze Bibiliya ivuga ngo ugihisha ushobora guhisha igicumuro cyawe kuri iki wahishe kiza kigaragara ntawo kibona ariko neza iyo umaze kiza gitinda igaragara abo cyara akamabisitara ukikaboneka muvuye ariko uyu munsi wa none abantu bamwe kivare ntabwo mugikunda ubutumwa bw'Imana tonda perezida sema ejo bungari inzu nari mpanze mu mbarara
inzu nari ipanze mbere noneho ukaba ndi mu cyumba jewe kagenda nava muri salo kagushiramo muri televiziyo noneho kumva abandi aho bari sinzi ukuntu babagira bari muri mu gushukushu noneho yozo ndavuga ati sabamuno ibo iri jambo rya perezida Semawo tibazanye koma ya na mpamvuga ngo yizifite verafo niba ngiye kubatanga niba hari abantu bagira umugisha kuri uno musozi no kugira perezida Semawo muri Nyakivara ariko mwebwe abana bari hano nimwe muri mu kugenda muvugana abantu bari hano benshi banaza no gutwara n'amakuru timuzanwa n'igitabo abantu naravuze se kuko mpamva muri ino nzu mwamwanga gushaka perezida Semawo uzagenze azakora mu bibina se sanga iyo zifite harakiri yo kumva ijambo ry'Imana ariko niba ahantu tubona perezida Semawo nimubona tumeze gutyo niwe jewe sindavuga murundi niwe yara nukuvuga ngo aza gusengesha ukamutawa nyine nawe wumve kuza utakumva umeze bese ntabwo sinanaje namupanze muri liste y'izo ngiriza ntabwo ari muri mutanda kuvuga ngo yabaye ikintu cyakane ariko ndashaka kubabwira uburemere bwiwe ndashaka kubabwira uburemere bwiwe dufite hano ikingi ko kugira perezida Semawo kuri Nyakivara abavugabutumwa benshi ntabwo bakivuga ukuri kuko afite basigaye babwiriza gutya bakamwambutsa abenshi abavugabutumwa benshi bafite ntibagihabwa agatutu hano perezida Semawo hano Nyakivara kuye hano mu gatatu akivugira n'ahandi none hano niyo handi ari mu kuvugira mu makanisa menshi hano bari je araho namukubise kuri afishe gutya ministeri bambwira ibiswahili bingana gutya nta mpamvu gatoya no kwa masoka mu kanisa sema amen ni muri hano urisiti cy'umuruta ukanisa ukicarira ku cyapa ukakiriraho ukakivugiraho ukakigenderaho ukagisha wabuze amahoro mu buzima bwawe wabuze amahoro umunezero warashize muri wewe wabaye no gutinda gusa kubera icyaha ntabwo uzigera ugubwa neza ukifite ariko niba ukeneye kugira ngo uzogubwe neza uzambikwa amakamba nawe gira sema gira muzamura amaposterane muzamura amaboko wewe ko wifashe mu munani uriya mudamu utawuzamura amaboko nimukubona Bibiliya yaravuze hariya mu ngoma sitanibwishe iravuga ngo abantu baje bitiriwe izina ryaje hari abantu bitiriwe izina ry'Imana hari abantu bari kugenda bavuga ngo nabi Imana ariko bahakana izina ariko bahakana izina ry'Imana isota wubarayeho wajyamyeho uri mu gusinzira haramu tufobya amahoro Bibiliya ivuga nta mahoro y'umunyabyaha nta mahoro y'umunyabyaha
no materaniro uri mu kuza witwaje amacupa witwaje imisatsi twebwe duhora tugenda mu mavuga butumwa bari mu kudukura imisatsi yawe nta muntu natumva bakagukura amacupa yawe uri mugoroba w'uyu munsi wa none niba ukeneye gukira niba ukeneye kubona amahoro ihane akazana Bibiliya ndetse bamwe mu kwitwaza amapendo ya ntabwo bakizana Bibiliya akitwaza amapendo ya gusipendo undi ife ukaza n'ipendo materaniro yawe wicaye ku burozi warabugayeho warabujyanye nta mahoro y'umunyabyaha nta mahoro y'umunyabyaha urugoro w'umusoro naje kukubwira mwotanya ku muntu upima amasu mwobona abantu bari gutanga amasu bari hano kandi abo bantu nibo baba hano matera nibo bazaza ubisifuka ntabwo nigeze kubamenya imbere y'Imana uzoshika Imana kubwira usinigeze nigeze kukumenya ukiririshwa ukazana amaterano ukavurira ukazamubwira ngo neza wanezerewe abantu bakazabona ijuru ryabaye ryawe abantu bakazakureba bakavuga ati katishura nzurira ariko imbere y'Imana utari mu gitabo cy'ubwami anditswe amazina anditswe wanditswe mu cyakita kurabona ko kuzoza mu Bwana Yesu Bwana Yesu Bwana Yesu Bwana Yesu kurakora iki cyo Imana yose wisuzu abarabwirije bagize gute wokwera avoka tisoboka ta giti cyumwembe cyokwera avoka ta tibibaho muvuye atanga isafite mu bubiko nimba ufite isumu ni urunda zamana muzamura icyo ufite icyo
muvuye amen. Gusoza nimburi hano ushobora kuza wibwiramo ngo turimo kukubona. Bibiliya yavuze ngo wishe ibicumuro bye, aho hose wosambanira, aho hose worogera, ijisho ry'Imana ari ku bantu bayo. Uzumenya kuko nawe umuntu w'Imana, kandi umuntu wese w'Imana ijisho ry'Imana rimuriho. Kuri ushobora kuza ahantu ukaja muri roje ugasambaniramo, Imana kuri hejuru yawe wihisha abantu. Ushobora kuroga ukaza ku mwana w'abandi wasinziriye ugashaka ugakora ibintu byose, ariko ijisho ry'Imana rikuriho. Ijisho ry'Imana rikora, Imana izireba tuhoze, Imana ibera hose cyane. Mwana wa Yesu musha, Mwana bagire neza, kandi Imana basure. Ariko uwishe ibicumuro bye tazabura. Zaona poagia Imana kirasiwa. Ibyo wagiye Imana kirayobora. Aho uzuca, aho uzamwicara Imana kirayobora. Imana kirayobora. Muri mukuvuga ngo turasengera igihugu ukaza ukiririsha. Rimwe nigeze kubona muri test avuga ngo dusengera igihugu. Mbona umugabo sinzi ukuntu yigize gutya. Nta mpamvu agasengera igihugu. Sinzi ukuntu yari yigize. Ashobora kuba ari no mu bantu none. Muvuye twebwe baratangaje kwa gatatu tuzoze twirisha. Uzosanga birije ari bato. Twe twaje kandi twe tutari, ariko abandi mwari namara ko muragira ngo igihugu kizokira gute tukishita amacakubiri tudahuza. Ari wewe wamaze muri quartier waranamuje waraseze waravuze ngo wewe twaragoye nari menye kaga podium ka wala stressa zamra moko dusenge. Ijisho ry'Imana rikuriho. Abana b'abandi uzugenda uzobabaza. Umuntu tamwiza utanga ikibi. Umuntu wese atanga ikibi. Icyo ufite icyo utanga. Uyu munsi wa none wogaruka. Aho wihisha hose Imana ikubona ikavuga ngo wewe kurabona keba. Ijambo ry'Imana tuganzika twakire pasteur atusabire twese kumwe kwa Imana Yesu Kristo. Amen.